Ya yang tergada dari kebinhan jadai resi ada tangan laju Allah sikati dua laksa beribadah Nabi kan penyata Allah Bandung agam nandara mujizat bermacam-macam merubah Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah rupa di Nabi Yusuf jaya mukana sabul purnama berangkat saya pandang tersia di baba dan binhara terasa rupa di Nabi Yusuf jaya mukana sabul purnama berangkat saya pandang tersia di baba dan binhara terasa Allah sikati dua laksa beribadah Nabi kan penyata Allah Bandung agam gandara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa Allah Cuma Nabi Ibrahim yang dikenal yang ada dalam dunia perintah Tuhan si dalam dalam melempar wasi ada Ibrahim bertawanan matang bersama dengan dosa Ibrahim bertawanan matang bersama dengan dosa Allah